Kelvin Tirang Aronre Pen Rongkhang Mozeda Ronzi Ronghang Apan Longle Amidu Aronre Pen Kiru Akoy Kipia Puthak Mozenda Ronzi Ronghang Pen Perangki Amai Kangnipon Hanjang Langsu Bazar Committee Pen Chiroktok Amai Kipadupon Kardom Birta Life Penidi Birta Thandang Pi Sami Sena Timumpi Non Birta Angton Pen Archupanitha Kedam Chang Pre Ni Pai Tongkep Surihini ra inkoi rahini ani kaprek WhatsApp group lapen Facebook group along Rongkhang Mozedar KAC kepathik aron atenpen longle amidu amen pen kirungta lapen longle pata kasilam anam akilire ke hang lapen students atumaphan PRC ta kipipu Kat News Channel reporter Kelvin Tirang pen akoy ke wana puthak Mozedar Ranjit Ronghang ahin pen amethanga bohalong pherang ke amai kangni Pangsolong Mozedar pen kaningje pon atengki ahok alam che kalipin pen nongnu nang karbok alam ki WhatsApp group along posta post pru ke chokche lapen alang lilong ahok pet alumati proof ave pen bang along pen karjulong tap alam pen ki nongnu charbok tap nangni lapen jong si Kelvin Terang ahok pet Kat News Channel a reporter puloti amethang ke claim dun a channel along kupia pot news chipaklang hai hidetlo la sila bangso puthak nikep angbom jong si ahok pet alumati proof paklang thek pulote law and order adung an patibok nangkok pupusi Mozedar Ranjit Ronghang pen ningje pon West Karbi Anglong pen Joram Katha report si November 2022 adab bor phaisir ke bapor nili he mate nili official along pherangke atheng no mate press met kachipinang ko athe Kelvin Terang Kat channel apherangke dongkamukam alangli kipu Nijang Karbi Anglong kaparlo dongka revenue circle along Jasemet Rongkhang Mozadar along longle amidu kitu anam lapen land pata anam Karbi Anglong Autonomous Council pen aron kithik tang ateng pen mate kapang room toy ateng pen kali si aning hang aling krung tap mate aron repen anam ke hang dun laan chot kali student atu scholarship PRC aphan anta iri dunde pusi paklang nombor se ala peklang lapuelo longle amidu kitu anam that means revenue collection lake nili council kapithik arona teng pensi kam claim lo nili humpurti kali nili ning hang aling nili runglongle nili phan order do order na litum lang ek tame lahelo revenue collection order lang pakano ladake tok lahelo sika phodim siake lake rongan lo lapen taun kapuria bangke first class second class third class budo first class bangke 250 adim 300 pusipulo lapen second class bangke 200 puadim along 250 pusipulo lapen third class bangke 50 rupees adim bangke 75 pusipulo la suateng pansim nili kam claim lo nili ladak along kaprek ketok dam nang tabare di offer mu kali bang council ko sonma nang ki pi hala suateng order pensi nili kam claim lo sita isi ladak nili kam claim do order mane komane patawan pen jong si update ave pulotang te nili tok dunde alang tum update vek nai athe alang tu wan komane abang wan po 2022 pulotang te alang nikan sistu yok lolo another hadak nikan keblone nikan koilone hala so nam e ko son lo alang litum update do hormu pen jong si nili tangka poisa hangdun tabaret pute lake nili phanang nemot pusinika nutin la khazana kitu atum phanan ta som si thak dun lo la pen alang li ako puthuli lo dada pata anam nilile pata kabonai abang kali nili koson si pata anam ke hangdun thek po pata kabonai ke komalo lake nang litum reporter tumanda chinilo pata kabonai yi atum ke lake kos bang dongka revenue officer atum si bang klemi
mondol eske tungsi klemi koson sinili le pata bonai thek polale la penalang li ako puthulo student scholarship mate PRC nilile koson si scholarship ki jia bang manili nili PRC ki jia bang ma lahai ki piji atum bang aka prega department do PRC ke bang disi atum si piji scholarship ke aka prega department tum hala tum si bang pi lake nili phanang ki pu bang ke lake chok che dadi ma pusi nili puda konat lo alang li Kelvin terang nang ke thek dun lo nili hem mate nili office wang loma e phong bak ahok nili certificate income certificate abang nili pidu sita hala student lewang apenan thilo datung lewang pen sarpi sabura old age pusipulo hala tung lewang nili direct nili tok dunde mozadar pen chok ma chok che ma char yutha jong si chok pulo tangte nang tok dun po nili haladak alang li tumhan pisung sepin pensi bidun lo komane ke nili ek poisat long dunde komane ke ek poisa chuhang dunde mane bangke bangani kang sam pharoisi phokep nang te kang po are lajong si nili ke chok che pulotang te nili phanang punut nili le lahai atangka nang pipet lahai lo nang tok dunde puki pu pulote la nili phanang nemo la alang li jongsi a hokpet kat channel aperang ke pulote kupia podlo WhatsApp group along pirong lahai alam nangli methang a channel kat along chipi a hedet lason aperang ke ar pupen cheu sikime nili jongjong ki pu bangle lapen nangli jongsi lahai approve chewan thek pulote nilita man honi kes aron ateng pen pidam nang kok la si nili aka prega bang ke ningye thek o edalo nang li tum phan lan si nili lam the ington kok lo karon det current area milon hotel ki asile det current no ita manu blak thokai ita ki likhise ami এইটো serial number det pata number manu nam address patalot jod address hobo na No. ha current area milon hotel hokab nore etu ki keneka hoise moi dekhaiছে এইবিলাক কৰে সেইজন মানুহ কিতিয়া খাজানা দিবছে 11/5 মে মাহত 2022 2020 হলে কোন বহি আছিলে মই বহি আছো আপুনি বহি হা তেখেতে 2016 পৰা 2020 লগে দিবলৈ গৈছে তেতিয়া হলে মোৰ লগতে আহিব লাগে সেইজন মানুহ কত পাইছে হা আৰু আছে মই কৈ আছো 2011 পৰা 2017-18 কেতিয়া দিছে সেইজন মানুহ 28/8/2018 অগষ্ট মাহত আগষ্টত মোৰ কাগজ হ'বলে মোৰ তাত আপুনি আহা পাছতে পুৰণা আপডেট হোৱা পাছতে নতুন পাতা লৈ নিব তেতিয়াহ'লে লিংকটো থাকি যায় এনআৰচি নিচিনা তোমাৰ সিং হ'লে চবৰ সিং হ'ব মই ৰঙাং চবৰ লগত এনআৰচি হ'ব সেইটো চা এইবিলাক কোন দি আছে মইহে ধৰিম না Hanjang Langso, Bazar Committee Penpini, Trading License Taputak, Chiroktok Amai Padupon. Mai Puhe Maritok B, Kachari Pona Mayalong, Abarim, KAC, EMG1 Chandra Patak, Hampang Klembang, Jonasing Pang Chotum, Chitongnun, Sukhanjan Alam Kia Putak, Sodak Pen, Pinrem Sibe Hake Klemji Pulute, Arona Tingpen, Trading License Do Wegnenji, Trading License Avite, Hanjang Langso Along, Bepar Klemlong Lepusi, Mai Along Chiparai Pon. Hanjang Langso Pen, Bisnu Lekte Report.
আমি ল'ব এইটো কিন্তু মই নিচিনা যেনিবা মই সৰু মৰু বস্তু মই নিজৰ বাৰীৰ পৰা বস্তু লৈ আনিছোঁ যেনিবা কল 1 থোকমান লৈ আনিছোঁ তাত যদি মোৰ ওপৰত যদি 500 টকা ফাইন বা 1000 টকা ফাইন যদি কাটি দিয়ে তেনেহ'লে মইতো আহি কি লাভ আছে কেৰেলাতকৈ গুটি দীঘল হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেইটো হ'ব নালাগে সেইটো কথা আমি ক'ম ডিপাৰ্টমেণ্টক সেইটো ক'ম সেইটো হ'ব নালাগে বুলি আমি এৱাৰনেছটো আগতে আহিব লাগিছিল তাৰপিছত চেকিং আহিব লাগিছিল কিন্তু কথাটো আমাক গম নিদিয়াকে আহিব এতিয়া কোনে কি কৰি আছে কোনো গম নাপায় আৰু কিবা আছে কোনোবা নহয় তুমি কোৱা কথাটো এৱাৰনেছ আগত হ'ব লাগে নটিফিকেশ্যন দিব লাগে নহয় এইটো হয় কিন্তু তোমালোকে নিজে গম পাব লাগিছিলে কাৰণ এই চেক নকৰাৰ আগতেও ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এইটো এই মাৰ্কেটত যে এইটো কাম কৰিব লাগে বুলি লাইচেন্সটো আজিৰ 10-12 বছৰ পৰা ওলাই পোৱা মানুহ আছিলে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দোকান পাতিছে এতিয়া আগত সিহঁতে লাইচেন্স ওলাইছে আমি ওলাব লাগে বুলি তোমালোকে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে ঘটনা পাছত এইটো কথা কম এইটো হ'লেতো পিছত ওলাম এইটো কথা তোমালোকে কাৰবাৰী মানুহবিলাক ইমান জনা বুজা বয়সস্থ মানুহবিলাক এইটো কাম কৰিব নালাগিছিলে এই কথাটো কাৰণ আজিৰ ডেটৰ পৰা 10 বছৰ আগত লাইচেন্স ওলাই কিনে কাম কৰি আছে এতিয়া আমিও লাগিব বুলি যদি দোকান পাতিছে এইটো তোমালোকে সতৰ্ক থাকিব লাগিছিলে এতিয়া আমাক দুখ দি লাভ নাই নহয় ইয়াত Pinya Birta, Lapuan Sington Paniglong, Laibomta Birta Life.